Чывашстан пірремішкена актрисы Таня Юн шуралнырамба шерширім жол житірі. Шак пілдерішлігін мұқтавлы ендеші міряжібе Чывашинре харыза хейге азынуқы меушреш. Алексей Енекин қалзығдардад. Адыл бұлғав жизем, сарбиге, хураюба, ял, апайка, керемет кады, асто. Пәдімденчене чывашлықпа балаштараган шак азамлы фильмзем жән эдемліх баян Таня Юнба Иоаким Максимов Кошкинские бұштаймала. Візем үгерні кинолентізене Мұқтавлы Андрея Николаев шүттенжене келетченех Европа жыржы візенже Голливудра кыдартна. Енженде үтпі халық сен кино пұр бұлзан, мен жын чываш сен кино шук. Вот шак ыйду, кәлемелі палырдать Таня Юн характерне, тада ол ғотри чываш сен хирарымызе характерне. Үттізен бұлзан, перен мен жын жук. Шапла яланах малда булза хойзен умне пызык телевзем ганалартны можыр, Чывашсене театрда, кинода барнелене. Вот тубын веща у башкибе араме, при театр ергелен, теперь кино, Чываш кино студия ергелеме, астарсен аду башкине. Таня Юн ахних урхла пулма булдарайман был. Шельбулинде хальги беге хунжухнеде Чываш кино студии тватпилік шулгына эшлейне. Акеребень түбе хуралжа. Весьме бушларыш шоханзем, паян парин бушне казаще, черет тараще тепризем. Көвіш чунлы едем кезене була, Чывашсем жынчунне барза эшлеген мұжырада халық тышман едезе ежынашы. Візем үгерні фильмзене де пір машины тиесі дұқса шундарза ярашы. Тілінмелі майба зықланза юлны иге фильм вара, паян бірінжен темле ұлттын дупраранда баға. Вохот пәдембе хыйвырынне лардадь. Пурынны жух ыры ядылсе гурман Таня Юнын чудозынары халықра шеклензегіна бұрад. Едерне дырыхынже бұрынаганзем ендешне азынза кашне жулах чилай бархадарлы үшпуш ергелеші. Шак палда ялінже сымахран Татьяна Бурашниковын пулдарулық шулы бұшланна. Она сумасуза кундыш кул жүрже жине тақшана хазыну хыми вырнаштарна. Артизын чуралны ялінже вара халичен шагынбек азыну балы пулман. Тересібе галазан Таня Юн бірге чилайчене хытлаши зымақ каламада юраман. Вол журалза үсіне вырында пинде дұғыршы рутмылза кырмыш шулданба Степановсен жемге бұрынат. Килхуши Татьяна Григорьевна Таня Юна игі худ курна. Шелле юна жар бұрдынза. Санда келечі шудан. Мангу жүмінде бұл шап-шор шүйшілі. Кіске шүйшті өнжөкне. Шап-шор Максим Кошкинский бебілі күзан батне келші. Кунда керсе дохреде бол бара, телензе ғари кунда бірін шыл болны дед, шыл не хупланы. Кунда ку болны шорсем, немінде шоққы бара. Өзіне раскулатит, мен шен бұныш, епча тына келеміз. Өзан бет негамран бұрламан, шаратман, немдуман. Пер кирпич хварман, пер шорт ним хварма, зервес шаратсы кайса. Таня Юн шержирім жылдулдарны деле, Чываш наци конгрезі жүмінжі шамрықсен хастар бірлежеві чурбайзене парне думажутлары. Чывашсен пірремішкіна актрисы журалны вырынды шурчине азынуғыми вырнаштаржы. Үрі әшре шешпелміші премиен лауреаджы Валерий Гордеев тада вырынды бұшлықсен бұлышрыш. Через силу делала шындерет, через силу шүлде жайрай алнақ, халық шайыншы бұл, яланақ пен жәмбек бірле боласы, бір-бірне ұпраза. Азынуғы мене ұшма халық чилайын дұқыры. Хыназен ешінже Чываш патшалық академи драма театрын артизізем, литературуба искусство жиннезем, вәреню дыдымынже дұрышаганзем бүлжеш. Тиндені бегех бірін Чываш наци конгрезе жұмынжи хастарушкан хируллен әшлі бұшлары, бірін телевзем шавдері бұзық, Таня Юнын азынуғы мене үшрімір, шағынжын ебір педесавнат бір. Едерне жәрі жинже ұрыба бұғыннығын азыне пұрнеде піржирланды культуры жүрденде қабылдырыш. Шамрықсен хастарушкан әтада вырынды бұлдарулық ансамблезен беш кулачизем, хыназене комыллы концерт парнелеріш. Таня Юнба Иоаким Максимов Кошкинские азаилзе сценкызым кадартырыш, сывызем вуларыш. Анне, и актрису мажутладым. Меске, артистка булас булсан, ай жуаню гине келзе дянгер. Сокшина, ытлак шангалашка. Аджа пурны шули жине духать. Юн, чанжапны евер. Янрать манжерере. Шурхишивбек, хирет, пришельцер, прочарми, чубать, вереть. Аякрихына земде пужалы багельмень.
Пір жирланзене асра юлмалық кенегезен барнелеріш. Мұқтавлы ендежебе хібірдезе галашырыш. Кам жуғышлама бұлдарныға едерне районже чурбай әлінже жамбек шылдыр үссе жиднесе. Лажа бұласы тихаран балы деші. Шаплада бірін тани юн мен ажаранақ. Хаюллыда, хастар. Шуды эметлі болды. Чавашсен бірреміш киноактрисы яжебе шак кунах Шубашкарда да азынуғы меушіреш. Кушуртра тани юн можыребе Иоаким Максимов Кошкинскийбе мән вадылза величенех пурынна. Халі візен сөнәзем кундыс стена жинже юнажарақ вырынду піріш. Азынуғы мене патшалық канажын депутатжызем булышны бедуна. Чаваш енгіларым вали Алексей Енейкин, Святослав Петров, Олег Цыпленков.